Middle film me more cover about to my GHSO na ene Empress Martina CD na nim sakwa far by na etwaguo na ye de baba besomo ye fidi kase so enu nti no like no share na foforo nso ensa etimi akabim eye Manasseh din nsem bi eba betu dwa efa eye evangelist mama part ho na eno ene ba mountain so na manfo adwen ya akoso se amami ampo ebe yetimi aye no kro esanse ono ankasa no wohwe na abrabo no mu a na obeye eye okomfo a oye nkrofo bukata nam so ode koda afiase no na ebetimi abasa abranti etwemu eka se yade a eye evangelist mama part eye ni asori a wate a ode heaven akwantuo mpaibo ede atoso a amanfo dodo na etimi kohia akobo mpai a wa start kra breaki chains ema manfo set free no ho no na o kire se yade a mama part ede ne ba eba akwakwa koji ane eno no de enya tumi afenso no esanse sa bukata wa start no ntie yade ani kun a wone ne tie enso ene no agime na ena me no kase mama part aba be kasa na ne nsama wode aba no ene agyaye o se yade a one ni kun no omoda so awo ho wonya ye nenso no ni kunu ni obi na ya sorry oyo obi esofo keto assistant pastor eno nti se onu nyame afre no no nkire se wo se ni kun gyae ne de na wo baba bedi na ti obi a ne enwosra nyame ede ama no enti se ni kun kasa one ne be ya fine adenti no no mom so ankwa nkodi ni kun achi obi a ene ne nwosra ene bebia nyame ede ne direction ede afa na ne baba wo kire se ode ono nso no akwa so ode na petumi no awaku ne ba ede na ye sacrifice ne nso no mama part ede ne be aba betudwa e ma ne be krampo invite eye Ghana for we ase afa na baby bia wo wo se wo ti anane wonso wo bomodin ase obepe heaven akwantu akiri kwan bia ne o se ai obi bia emra heaven akwantu empaibo na ma yenkonkotie eye mama part ne ntremu no embra say Agradaa, where is your husband? Uko mi kuna sorry a ubehu no. Ai, if you want to see my husband, you can go and visit him. Ewo baby okwa sorry no. Mubehu no ho. Aha. Obi aye ne nyame djuma. What I say? Obi aye an evangelism. See, if you want to see my husband, you can go to my husband's church. Papa no okobo masu no. Aha, my spiritual father no. Ho no okwa sorry. Ti mo betimi akọ mokọ ho a mobehu no owo pa ne ho odin nti wo bia opeso if you want to see my husband no you can go there, you see my husband so when so no do on your Facebook fan so wo bia opeso hu my husband no you can go to his church, you can locate him there. And if you want to see evangelist mama parts, you can come to my prayer camp, you will see evangelist mama parts. It's a fitting the more be maybe sad. Mama part, where is your husband? My husband wants to be bottom. And my husband wants to me come. What must I say? Obi a body bra. I warrior ya wale. Obi a yene juma. Intino me pamucho. Where is your husband? Where is your husband? No. Uko a trusted world. Baby ya bomb suno. Aha, baby na me kwa sorry na ya bomb suno. If you go there, you will find my husband there. Trusted world. Ehona na me kwa sorry. Se men so me ya ma asole. What must say? Aha. Ana mi kru so ono na no ne papa no e ya asole. It won't be for papa ni nya ho e medi ne yiri achi. What must say? E kan okre na kire mo ne. Wontie ne yie. Papa na ne nyina ya kọ na asore no. Ono wate na asole. Wono na na mi kunu ene ne ya asore. Ansa na me be sakira afra busumfie. Mi kru ye aye nyame dwuma. Almost 8 good years ni ami kunu ye nyame dwuma. So ati ase. A woni sofo bi nanam. A wodi sofo na chi, ese sofo no akola. Eye sofo na akola no no. A wodi na chi a ono ne eya sorry. Ana me so metena busumfie na me yam akom. Abra na me yam akom no ne enya me ni mi kunu na eya akom no. Muntie nya asasem ne ye. Na enya me ni mi kunu na eya akom no. Na me nkoa na me wo so to ma me yam akom adwuma. Any achi me tu mu no enya me nkoa enya me ni mi kunu na koda cells. Eya me nkoa na me koda cells. Ana me nkoa na me kohia Yesu ewo ho. Ana me kunu sofo ana ebo masu. Ana me ba ya na me kodi wo machi ni omo kosom kakra. So me kodi wo machi eni omo kosom kakra. But me Awurade afrɛ me won konkron wo me so, Awurade adom wo me so. Ana nya me frɛ me a wan frɛ me sabe fa nkotena obi asole dem.
serve obi for 1 good year. Afa ni nyame ama kwan se meba nso kokrom ko kanyame asem ko twe akra wo ba afa kyerɛ konkro Bible no be kyerɛkyerɛ wo mo. What must say? It is a mikru ebedi obi achi for 10 years, 20 years a choice. Me to be force on so medi machi. Me to be force on so metra ma sorry dem. Tie ne ye pa. Me to be force on so medi machi. Me to be force on so metra ma sorry dem. It will be a wo pe me kunu hunu no. Someone mu say me ba Facebook a wo ma bi. And I no onya fan of Facebook. Wo kona ne sofo na owo baby ana me kono a wo be hunu wo he is there. What you say? It's more amore mi kunu wo ma sorry ho no. Me yakwala me sachira ye nche ono wo ye nya me dwuma che. Sa wa ya na dwen so pese obi asole anke ebi ono na bedi kan ya bi asole na me ma bedi na chi. So what you say? Se ka mi kunu ya na dwen se o pasole ye bie aye nya me dwuma ye ono ane de a e ka ono na bedi kan kura bi asole dada. Ama me ma ye den ma bedi na chi. But obi wo wa obeso support obi. Into ono no ni destiny no say obe support obi. Into odi ne sofu achi a no de ono no choice. So what I say, and I mean so no me destiny no me I am a leader. I am not supporter. I am a leader. I am not supporter. It was a men so me timi koye madwuma. Na me so me ma aboafo ye den e be support me. And na me koye madwuma yin se me nya aboafo bebre. Asofo akese bebre nyame ayi omo de omo abre me. Sofo asiama wo ho. Asofo bebre wo ho nyame de omo ayeden. O de omo abre me. Enti wo pese wo hu mi kunu no. Wo ko sofo no bo masu no. The spiritual father ne ho a owo ho. Owo pa. Wo ba mi fie nso a my husband is not fan of Facebook. Also bi na mo ye ya. Mi kwa ye ba ya me de camera beto ne so. Na odi nanimu si a edru we bi mo bedi matem no. Enti I will not do that again. Enti wo pese wo hu no no. Wo kwa sori ho a wo be hu no. What must say? O kwaso wo peso a wo somo obi kwasori ho a wo be hu no. Senya me sorry dan me to e senya ne o. Me to sorry dan ya che. Sabe na me wo so to mu. Enka papa mu ampa. Se ka me kru na eso ko soli, e start asoli, e ye nyame dwuma na me mimpo me bedi na chi. Ba wonya na adwen so be nyame dwuma no. Ana me so no me nya obi a me betena se. Na ma ya be kam ya hye. Da bi me yan kam hye. Me yan kam hye. Da bi obi ane ni destiny o de ba asase so nti ono de one ne sofo no na gusu na mo a o hya na se sofo ketwa ai ena me so me ko me mpaibo me so me kwala adi machi what ma say because the anointing is upon me and was rano e wo me so it be ma obi nko come nhye wo hye obi ase ye fra o se be preach kra ye se me nko obi a invite o say oh who preach TV so nyame asema wo ka kwachiri nti be ka nyame asema kire nyame ma no ye say me nko me ho me ntimi mo bi me ka me show see you invite me and say nko ye kwa build as I say nti no sa where is your husband na mo bi se bisa mo pe wo mo wo pe no ma sorry dem no wo call the spiritual father no wa mo be hu no ai emre pam no nyame ya madom na me bie ma sorry dan na no no be ba eno de ye ono anasem o manso a ye ono anasem and no more many oma shase no so obi nti bi ma me kan kire me say and na me na e wo say me no be ye no de anya dwuma okrum ha no me de I am doing my God work that God has given to me at ma say ya wa sofo bebre oma bobom patadan empata omutimu ye nya me dwuma ti so obi so ye nya me dwuma for 10 years 8 years no nti bi ntene ho Emma na yire ote abusufie medina chi obehye obi ase a me mean to be me show obi ase for the rest of my life. Ma show obi ase for 1 year me call. Adriano, it is hard that here. I am telling you people the gospel truth. That is why it is. It's in there. Opema semwa. Baba evangelist mama part and Bible. Ya me yadom na bia sore ne so a me chia me spiritual father Archbishop Dankson. Me chia me spiritual father Archbishop Dankson. Me papa we na mama zel o se me obi anka won hye e ma dom na nyame ade ama won nka dem e ma entie nipa no ma wo meye mobo move forward si abonten ko ka nyame asem no sempai bona say Archbishop Dankson. Papa, God bless you for the motivational words you give me. God bless you.
You have given me the zeal to do the work of God. At my say, and now papa mo akwata kan. Wasu pobia impact ama wa pobia. Wono no nyame impact no. Ama ni grace ne wosoro. At my say, aha. Na akotena ba bia nipa miensa na twa a. Also da achi nipa miensa na be ba twa wa solid them. I will not waste my anointing under somebody. Me me come and show. Some me akama shanka gidi asole na meko. Because gidi for sari omo kankrofo hye no enu nti na me gidi asole megai. Me ma me wo ye gidi ni. Mase o ye gidi ni. Me ye gidi ni fitimi nkwala brem. Ba gidi for ma kwan se obeye nyame dwuma. Gidi for ma kwan se obeti asole enu nti na gidi asole megai. Gidi for so for ba ko ni o. Oh sorry. Enu na ma me free gidi kokko. E ho na eye ma asole. Gidi kokko. Ena ya ma asole ba omo makwan mama anya den emprichi ena me gya egidie eti sa me ma free ayi abusufie na mo be kam ya hyade a me koda da me fo bi ho ban me koda da e kan se be kam ahye nko ade aka metena gidie asole mu nti where is your husband no me ti so to me enya me ni me kunu na te ho atma se ena me bra me bo no me nya ma na hwa omo no me nya me kunu na hwa me enya me kunu na hwa me nti me so mo bi am come and share atma se nti no emema nya me ayam adom amuso mo gina machi amankrado Black Jesus safulo na tina radio ai atma se emema nya me so yi mema mo gina machi me start ya soli mi kru ni hobi odi ni sofo achi eso nya me yi mema abegina machi she sana wurade ya na de se wurade nyakopon so nhira emema nya me yi wo mo abegina machi ai na mi shira mo pa enti sa wokote mo ba bi se mama part e kwasale ya huni kru nti na wale ya guda bi. I am still in my marriage, but I am doing my work. Said because now radio so I mean what? Why are ready to me? No. And Chakra, where is my daughter? Mama me bani mrami o they say the papa on for dosun. All right? Ya me kidnap no. Aja. The nation killer the ni jumo dia no. My sweet baby, come and sit down. Don't go anywhere, okay? You are looking gorgeous. That's my babe. That's my sweet baby. I love you so much. Go and sit down. Obi afra amenko. Ai, mi ba yie no baby ameko bi odi machi. Mi ba yie no. She. Me don't fruit ye mama part na ne ba so na oba kokko kama ane o si eye me baye no baby ameko bia eyade a one no enam na one ne ba bai ekokopie mu e wona sorry dan kase a o siesie edema heaven akwantuo members se wo beba mu ababa besomo na ma me twa ni nsemu ana ne mo amote ye no hu say yes mama party se ni kunu kra wa kire na kira kwan baby abema no ewo asole ko abema ni wo mu enti wo bia wonte ase na jitu say ni kuni na jan no kone ko bisa no na yade ono ni kuni ni nyaaye na emomu no ade ba ko Ghana fo rafi ene se ane abra na ote na bosom demo ekom jiji nkrofo sika ma manfo ba be pesika gale won ho no na nya de oni ni kunu na ekom satam na ni kunu ya ne nyame dwuma enti ene nsu akoda ni prison ema nyankopon de nsa ede kan no no enya de na ni kun ewo hobie enti mo Ghana fo ehu se na yi se oye heaven akwantuo mpaibo ana se prayer camp awotia enya dia eye ni kunso wose odi na chi baby obeko ebia enu nti no pemu enchiremu a kona kwahwehwe ni kon na bisa no omunyaaye na emomade ba kwa Ghana fo nsan kai ene se ni kun no enye social media fan oyobia ono no media no so nya ho ene oto na aduane die ene enya ho so no bona mpesie enya ho no kohia ne yere mama party ekope no a emunsam ode baba beto so na mom esansa ono mama party no de se mo amani to afele mommy and trending mother eno no pe enu nti enote eye social media no eso no na ni kun no eyade a one no a na etwe ede akosi owuo mu enti eyo ya na ne wa pensuo bi anomo na wakọ
akwa wadwentre mafia comment section as na like na share media any Empress Ann emema nyina ka etwe ba kopɛ hwe ho so ye makrao